Koigo itũra-inĩ rĩa Maragwa na nĩ thutha wa mwĩkũĩrwo ũmwe wĩkaine ta Evans Kang'ethe na ũrĩa wĩkũĩirwo gũkorwo akĩũraga ciana ciake na njĩra ya kũmarenga mũtwe rĩrĩa aikĩrio ngono. Kũringana na aikari mwena ũyũ, arĩa maugĩte atĩ mũndũrũme ũyũ ũrĩa nĩ wa mĩaka 28 ekũĩirwo gũkorwo akĩũraga ciana ciake na njĩra ya kũmarenga mĩtwe, rĩu magĩikia rĩta kana magĩũkĩrĩra gĩko gĩkĩ na gũikia rĩta na kũrĩ arĩa makĩkoragwo magĩetha njĩra njagĩrĩru cia gwetha wa daraja hapo Maragwa kamshika kisha tukafika hapo hivyo polisi za Maragwa polini chief akuja mimi sijui venye hadi tupata kwa rodi kisa kama hiki ni kuumwa na umwa, sababu hii kitendo naisikianga kwa TV, sijaiona kwa macho, lakini leo nimeiona kwa macho. Ni kuumwa na umwa juu ya mama venye wanapotea, wanaacha watoto kwa nyumba, wanaachia wanaume hawa watoto kwa nyumba, na venye wanaume ni kitu kibaya, sababu mtu anafikiria mtoto wake na anaua, baada aende aache watoto na watoto wa survive. Mimi venye naongelesha wa mama ni wa mtu akipotea anapotea na mtoto wake. Mambo hiyo kitendo imetendwa na kijana amefanya kitanda cha unyama. Sasa hiyo kijana umefanya vibaya sana kwa sababu ya kumshika. Tungekuwa tunataka tumuue. Sababu amefanya kitendo kibaya kuchinja watoto wake wawili amejisalia. Sasa ametukosea sana. Sema mama, mtu azima anaacha watoto wadogo kama hao. Ndio kitendo ni kitendo ambacho siwezi nikaongea. Nimelia hata machozi, juu watu nimekasirika kama mama. Tukimeka kaunti ya Murang'a, tukipekenya kaunti ya Nakuru na masa afolidi ni manake tena mwĩkũĩrwo ũmwe wa borithi na ũrĩa